Kubor naga Shlem jong Nongsan Hima. Nongwad RTI ke Jelau bak despar sing rani ha ka arpusantrik urisau arhajar arpuar ulah tho show Chief Secretary baca Director General of Police ke Jelau habayade bak Kyntiew kam Be-Aiñ ki nong tre jong ka Fire and Emergency Services Shlem haba keren cikilat patai kubor bak despar sing loong bakat kom ka kai pod RTI balayok pediang ha ka arpunyo trik unai luar arhajar arpuar kadan ka jing artatien habayade bak kitu ki basak Kyntiew kerdan na ka kam leading fireman sya ka kam substation officer. Ubak desparsing lakam bakat kom kakai pod RTI bala ai do PIO jong ka office superintendent of police lakado syai bagi station officer bagi sub officer ki basak Kyntiew kerdan na kam leading fireman lapan syong nong rem kat kom ka kerdan bagi latrei ha kakam. Ubak desparsing loong habayade bagi jing penkiu kerdan ha kakam ka klem syai bha. Baru laya tu bakat kom kakai pot lakado ba jaka bakin yok sywa kinong trei bala Treikam Shlem layok sywa penban daki badang sedang trei temai pat kani ka jing penrungkam kade da ka jing ya itu itau halor kani ubak desparsing la Kyntiew CS ba DGP ban pensyai halor ka jing long kenrum kenram ka rukam penkiu kerdan ya kinong trei Hapoh ka Fire and Emergency Services Shlem nagaling ka department bat ka forest wede bakni cloud Hapoh ka Shlem ke polis ni gade habede bani ka fair wicket nanti po madam fair wicket nanti maka office kedon nanti gani ka office gade ka fire and emergency service te kumushkan ma ipi kani ngalayo complain Shlem wa kren do press ba kadon gajing ya Kyntiew kam Be-Aiñ ya gajing Kyntiew kam da gajing ya di perlo nanti namar ba iklem layak ka kum ka seniority bat ka credential list dia bagay bagani na klemnget ya kajing komplain yang diberi te ngala su final ka RTI hadir bagalayo ani ka RTI ka arpo new tarik September raja pulai kapau sya kadon kajing yale siliang habede ka kajing kata kajing Kyntiew kam ne kajing ai permission ya ki batre hinte te kani kadi ka ba singulang no abat kalong penja borom namar ba marba ka te fair wicket kadi ka we naki police personnel pada ke ampus ke ba ya ba kita kam ka borom ka akor jeng tigi personnel nomor ba kidon di kro te kalong ke ka basosi ke nada gitu ki bla join kam Shlem kim yo permission ki yo dan ki ba su join dang cibit ikunu kala benlong begitu ki junior ki la ban salam itu ya ki kitu ki junior ki dang su join namano kila yo promotion but hab salam begitu senior ke junior te kata ke kalong jina ranya department da kalong akan dikerkom de ngalak ni kalong ka report ka pausyai ba kini ki sub officer dan next station officer ni kila tho ni ki ba joining Shlem prap kundai pulai punriu pusau pulai pusan but kini ki sub officer ki bana su join now kundai pusan kundai punriu ba arjarwe tikini ki officer ki bang sujoin nang man ogini ki police personnel ki sujoin nang man no kalayo kiyo kardan sya kardan sub officer dan station officer ti habang ape ya ka seniority list jongani ka RTI report ne bejrong ba seniority list ngalap bagidon ki bala join do pra fausan pra punriu pra penyu pra pulai ki pat yo promotion de ki yo kloy man kini ki bang sujoin arjarwe ini ka pensya ya takat kom ka seniority list ti ne kani ka RTI ka pensya bagadon sya ka tajinge penkiu kam te da ka jinge de perlok wa jinge la pensya le RTI report ngakali ba hakano korkom lala ban pa permission ni gibriu te hani ka permission hani ki juba kolong ba ai permission ni gibriu kat kom ka seniority list but ka merit list ka merit list kade ha ba gibriu kitre hinte adien kat to kan ki yo training ban specialize ya kano ka kam ge bede baki tiki bede baki tiki police bede ban tending te ha ba kali bat ka hakano korkom ba gibriu ki yo ban training te hne la batai sai number 5 the criteria for selection of personnel for training are on seniority list and on rotation basis te hne la basai tai sai hne ka ate report la ong ba gibriu ki ba yo promotion la bias kat kom ka seniority list kalau ba kumna ba ne ki gibriu ki ba dang sujoan ar hajar we khandai punriu ki yo promotion kloi bani tu gibriu belajoan do prapulai prapsa koksan punriu timni pe chakal do jingli ba ban ba police department ka don kum kane ka ba bomla ban priang ka force ka ba barit un salam ye gitu ki ba la join haswa ki
Kena-kena ka RTI jo ni la list of firemen for promotion to leading post. Kum kinero kerteng ni. Kinero kibrio kibala join chwa ki mio promotion ki yo man kini ki bana syudan nang meno. Ki habede bakani ka jingyele Be-Aiñ yang te po fire and service yang te po fire kit nak lang jonga ngala complain siapa ngala pan clarification na po chief secretary of the GP kene ngala tham tasni style but ka subject kalon clarification on status of promotion when the juniors employees supersede the senior. Upon collection the paka office jong chief secretary but ka BGP for necessary action. Te begade wani nang tham tasni te kejubak nang patyo habire bene. Te nak ada report ngalai HB bagadon ke jingya Kyntiew kam Be-Aiñ te ngathai agin bakalayo ka clarify na po chief secretary but the DGP te ngan sa tip kham chai balik kilek kumno ba penjak burum ya ka police force.